ndahamya neza nashidikanya ko niba ufunguye iyi video uzuye umugabo. And one of the major causes of the plight of the African people that we've been watching here that has been going on has been political mismanagement, economic mismanagement, and the instability that comes with vicious conflicts that have gone on the continent for quite so long. So I would say that Africa is poor not because of what many people have called initial conditions, that our climate may not be conducive for the type of development we've seen in Britain and other parts of the world, but I think the Africa's condition is partly explained by the inability of Africa's elite. Yitwa Rudasingwa Theogene numwe mu babaye inshuti za hafi za kadasohoka, inshuti zibitsanya amabanga na perezida Paul Kagame. Bari inshuti za hafi basangira buri kimwe, akabisi n'agahiye baragasangiye, ni abantu babitsanyaga amabanga. Gusa ariko mu kanya gato nkako guhumza umubano wabo waje mu kidobza, aribwo uyu Rudasingwa Theogene yahise ahinduka umwanzi ruharwa wa perezida Paul Kagame n'ubutegetsi bwe muri rusange. Abantu bundi umwe muri babandi bavuga yuko barwanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, gusa ariko n'ubundi babarizwa muri opposition. Uyu mugabo benshi nubwo bamuzi muri iyo shusho, gusa ariko ntago bazi neza ukuri kugaruka n'ubundi ku nkuru ye, ukuri kubivugwa kuri we n'ibindi bitandukanye byaba byaratumye ashwana n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Kandi ari umwe mu bantu bafite amateka akomeye cyane kandi maremare, nawe washize itafari rye ku muryango H.Paul inkotanyi, kuko n'umwe mu bitabiriye inama ya Arusha, nawe yari mu bayobozi ba RPF inkotanyi muri 90 muri Tanzania. Arusha yarariyo, nawe ahagarariye RPF mu nama yahuzaga abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana n'ubundi nawe yararimo agamije kurebera hamwe icyatuma ubutegetsi busarangwanwa muri icyo gihe kubarwanyaga ubutegetsi ndetse n'ubutegetsi n'ababarizwaga mu butegetsi bwa Juvenal Habyarimana. N'umugabo ufite amateka kamaremare cyane wagize uruhare mu kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ni umwe mu bagabo benshi mu banyarwanda batekerezaga yuko yazayobora igihugu cy'u Rwanda. Abaturage baramukundaga ku rwego rwo hejuru, ariko perezida Kagame, Paul Kagame, igihe yabaga perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri manda ya mbere, benshi bategerezaga yuko baravugaga bati buriya Rudasingwa Theogene nyuma yuko perezida Kagame azaba atakiri perezida wa Repubulika, Rudasingwa niwe uzatuyobora, kuko n'umugabo n'ubundi benshi bahaga icyizere ndetse benshi baramukundaga. Gusa ariko hashize umwaka umwe niba atari n'amezi 8, uyu mugabo Rudasingwa Theogene yaje guhita aba umwanzi ruharwa na perezida Paul Kagame, bapfuye ibintu na ubu ngubu benshi bibazaho, kuko we ku giti cye yavugaga yuko icyamuvanye mu gihugu cy'u Rwanda kerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari asanzwe ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo icyabiteye cyangwa se impamvu yatumye abo umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, izo mpamvu za politike zabiteye ngo ni impamvu zari no kumucisha agatwe mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva rero yuko ni inkuru ndende benshi bayizi gutyo. Uyu munsi rero ndagira ngo ngubwire uruhande utigeze ubwirwa kuri Rudasingwa Theogene ndetse n'andi makuru akomeye cyane agaruka ku mabanga ye yose, ku bikorwa ari gutegura kuri ubu ngubu bishobora kuzatigisa u Rwanda rwose, ariko nanone ibikorwa byagura kugira ngo bimuhire. Ni niyo mpamvu rero ku ngubu hari ubwoba bw'uko ashobora kwisanga ku butaka bw'u Rwanda imyaka asigaje kuri Yesu ya rurema akayimara inyuma ya ferabeto, cyangwa se inyuma y'inkuta ndende cyane zifungirwamo abifuza n'ubundi guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo ni muntu ki? Uyu mugabo nawe ubushuti yarafitanye na perezida Kagame, ubushuti bwabo bwahagaze ku mpamvu zihe mu by'ukuri n'icyaba cyaratumye atandukana na perezida Kagame, kandi mu buryo bubi cyane. Ubundi uyu mugabo n'andi makuru avuga yuko yaba yaragumuye abarimo Kayumba Nyamwasa, ese yabikoze gute? Ubundi ibye byose bimeze gute? Kuko uyu mugabo nk'uko ubyumva yavuye mu Rwanda, cyangwa se yatanye kutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu 2004, noneho 2009 haciye imyaka 4 gutya 5, Kayumba Nyamwasa nawe ahita ahunga, nawe ahita aba umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni ntabwo rero bahise bajya inama yo gushinga RNC kuri ubu ngubu iri mu bikorwa bibi cyane
n'ubundi bo bavuga yuko ari ukubohora u Rwanda, ariko abenshi bo nanone babona yuko ari ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no gushyira mu icuraburindi abanyarwanda. Ikaze rero hano kuri Rwanda Online, menya byinshi usobanukirwa byinshi ku byo utegeze ubwirwa kuri aya makuru. Mwibutsa yuko gukomeza kuba natwe umunsi ku wundi byoroshye cyane, kuko no gukora ahanditse subscribe cyangwa se sabone, ubundi ukinjira mu muryango mugari w'ababana natwe umunsi ku wundi mu zindi nkuru zitandukanye turushaho gukomeza kugira tugutegurira umunsi ku wundi. Ikaze. Nkuko rakomeje kugenda bikubwira, Dr. Theogene Rudasingwa n'umunyarwanda w'umuhanga wamenyekanye cyane muri politike, no munyadiplomasi wabaye mu nzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda. Yavutse mu mwaka w'1960. urumva yuko ari gukabakaba mu myaka 65, ari mu kigero kimwe na perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva 96 kugeza muri 99, anaba umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi Rwandan Patriotic Front RPF, ndetse na Chief of Staff wa Perezida wa Repubulika kuva 2000 kugeza 2004. Ni umugabo wagirirwaga icyizere cyo ku rwego rwo hejuru na Perezida Paul Kagame. Ibaze nawe umuntu ugirwa Chief of Staff w'ibiro n'ubundi by'umukuru w'igihugu, aba ari umuntu wizewe, aba ari umuntu muri make uhabwa icyizere cyo ku rwego rwo hejuru ndetse ubitswa amabanga akomeye cyane. Mu mwaka w'2004, Dr. Rudasingwa yahunze u Rwanda nyuma yo kutumvikana na Perezida Kagame, ajya kuba rero mu buhungiro. Kuva icyo gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho yari ise ajya. Impamvu yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kindi kintu cyabiteye usibye gusa kuba ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ahantu yari amenyereye, ukurumva yuko yigeze guhabwa inshingano zo gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ni ngombwa ko ariho yari kujya gutura, kuko nta hantu yari afite abantu baziranye nk'umuntu wari uhunze ari kwerekeza ahantu azi neza afite inshuti ndetse yanabaye. Mu bihumbi 2010 nibwo rero yahise ashinga ishyaka Rwandan National Congress RNC hamwe n'abandi bahoze ari abayobozi mu Rwanda, barimo Bakayumba Nyamwasa n'abandi batandukanye. Bivugwa yuko uyu nguyu ari we Rudasingwa Theogene, ari we wabagumuye. Iyo shyaka ryari rigamije guharanira n'ubundi impinduka za demokarasi mu gihugu. Yamenyekanye rero kandi mu buhamya yatanze mu nkiko mpuzamahanga ku byaha bya jenoside n'intambara byakozwe mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati ya 94 no mu 2000. Dr. Rudasingwa yanditse rero kandi inyandiko nyinshi ku mateka n'ubutabera mu Rwanda, agaragaza ibitekerezo bye ku miyoborere n'uburenganzira bwa muntu nubwo ari mu buhungiro. Akomeje rero nanone kuri ubu ngubu wenda gukurikirana no kugira uruhare mu bibazo by'igihugu cye abinyujije mu ishyaka rye RNC n'izindi gahunda zihuza abanyarwanda baba mu mahanga. Gusa ariko we icyo abagamije ni ugushaka inzira iyo ari yo yose yamugeza ku butaka bw'u Rwanda agahindura ibintu byose. Rero benshi baribaza bati ubundi uyu mugabo yagize uruhare mu gubohora igihugu cy'u Rwanda, ko ni gute yagize uruhare mu masezerano ya Arusha, ni gute yagize uruhare mu kubohora igihugu cy'u Rwanda, akisanga mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, akisanga mu barwanya abo yafashije kubohora igihugu cy'u Rwanda. So rero Dr. Theogene Rudasingwa yigeze kuba umusirikare, yari umwe mu barwanashyaka b'ishyaka Rwandan Patriotic Front RPF mu rugamba rwo kubohora u Rwanda muri 1990 kugeza 94. Nk'umwe mu banyamuryango rero ba RPF Inkotanyi yagize uruhare mu rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. So rero story ye ikomeza ihamya neza yuko ngo nyuma yo gufasha RPF kugera ku butegetsi, Rudasingwa yahawe inshingano za diplomasi n'ubuyobozi, aho yakoze nka ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nyuma aza kugirwa umunyamabanga mukuru wa RPF n'umuyobozi mukuru Chief of Staff mu biro bya Perezida Paul Kagame. Nyuma y'igihe yashize intwaro hasi, ahitamo gukora muri diplomasi n'ubuyobozi kugeza ubwo rero yaje gutandukana na Leta y'u Rwanda akajya mu buhungiro. Uyu mugabo avugwaho inkuru ndende cyane. So rero ahangaha benshi niho batangira kwibaza bati ko ari umugabo
wagize uruhare rukomeye cyane ndetse wanashize imbaraga n'ibitekerezo byinshi cyane yaba mu masezerano yarusha mu kugerageza kumvikana n'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Niki mu by'ukuri yabaye yarapfuye na leta y'u Rwanda. Theogene Rudasingwa yatandukanye na leta y'u Rwanda kubera kutumvikana na perezida Kagame n'ubuyobozi bwa RPF ku miyoborere n'imiyoboro y'ubutegetsi. Mu myaka yakoranye na guverinoma nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, Rudasingwa yaje kugaragaza impungenge ku byerekeye imiyoborere y'igihugu, uburyo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa ndetse no ku buryo perezida Kagame yayoboraga RPF n'igihugu. Mu mwaka wa 2004 Rudasingwa yahunze u Rwanda ajya mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero byatewe nuko yaratangiye kugaragaza ibitekerezo binyuranye n'ubuyobozi bukuru, kandi yari yarabikomeje anenga imiyoborere y'ubutegetsi mu ruhando mpuzamahanga. Nyuma yo kugera rero mu buhungiro yaje kwifatanya n'abandi bahoze ari abayobozi b'u Rwanda nka Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya, bashinga icyo gihe ishaka Rwanda National Congress RNC mu 2010. Muri make barifatanyije nyuma yuko Patrick Karegeya yahunze mu gihugu cy'u Rwanda na Kayumba Nyamwasa. Icyo gihe barahuye mu 2010 bose bahita bashinga RNC muri umwaka wa 2010. Iryo shyaka rero nta kintu ryari rigamije usibye guharanira impinduka za politike mu Rwanda. Rudasingwa yakomeje kunenga uburyo ubutegetsi bwa perezida Kagame bubangamira uburenganzira bwa muntu, uburyo butagaragaza gukora impinduka mu miyoborere ya demokarasi n'uburyo hakorwa politike itihanganira abatavuga rumwe na leta. Yakunze kandi gushyira ahagaragara ibitekerezo bye ku mateka ya jenoside, avuga ku byaha byakozwe n'impande zose, ibintu byagiye bituma rero avugwaho kutavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no gutandukanya n'imvugo leta y'u Rwanda n'ubundi ikoresha kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Muri rusange icyo Rudasingwa yapfuye na leta y'u Rwanda ni ubushake bwo gukora impinduka mu miyoborere ndetse no gukoresha uburyo buha amahirwe abakemurampaka n'abatavuga rumwe na leta kugira ngo igihugu gitere imbere kinyuze mu bwisanzure bwa politike n'uburenganzira bw'abaturage muri rusange. Kuri ngubu rero Theogene Rudasingwa afatanyije n'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda afite gahunda yo guharanira impinduka za politike mu Rwanda abinyujije mu ishyaka Rwanda National Congress RNC. Rudasingwa akomeza gushyira imbere kuri ngubu muri make n'imigambi ye yo kugera kuri guverinoma ya demokarasi mu Rwanda itanga amahirwe angana ku baturage bose kandi yubahiriza amategeko kandi nanone yubahira buri wese uburenganzira. So rero imigambi ya Rudasingwa n'ishaka RNC ishobora kuvugwamo ibintu byinshi cyane bitandukanye, harimo no kuba ishobora guteza intambara mu gihugu cy'u Rwanda, kuko n'ubundi abatavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda akenshi icyo baba bavuga ni ugukoresha uburyo bwa diplomasi bwakanga bagakoresha imbaraga. Nibyo bitekerezo byabo. Kugera rero ku mpinduka za politike, RNC rifuza impinduka muri politike y'u Rwanda kugira ngo habeho ubutegetsi burangwa na demokarasi nyakuri, aho abaturage batora abayobozi mu bwisanzure ngo kandi bakagira uruhare mu bibakorerwa. Icya kabiri ni uguteza imbere ngo ubwigenge n'uburenganzira bwa muntu. Rudasingwa na RNC baharanira ko uburenganzira bwa muntu ngo bwubahirizwa, bityo rero bagasaba ko abaturage bagira ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo byabo nta bwoba bwo guhohoterwa cyangwa kugirirwa nabi n'ubuyobozi. Icya gatatu ni ukuvugurura inzego z'ubutabera n'umutekano. Rudasingwa akunze kuvuga ko u Rwanda rukeneye inzego z'ubutabera zigenga n'inzego z'umutekano zitabogamiye ku banyapolitiki, aharanira ko inzego z'ubutabera zigira ubushobozi bwo gukorera mu bwigenge ku buryo buri wese arenganurwa
nta kubogamira ngo ku cyene wabo cyangwa inyungu za politiki. Icya kane ni ukwimakaza ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda bose. Rudasingwa ashimangira ko impinduka zikenewe mu gusana ibikomere by'abanyarwanda bose, hashyirwa imbere uburyo buhamye bwo kunga ubumwe bw'abanyarwanda bigatuma igihugu kigira amahoro arambye. Icya gatanu ni ukubaka ubukungu bushingiye ku baturage bose. RNC yifuza ko ubukungu bw'igihugu bushingira ngo ku baturage bose kandi bukagera kuri bose, bigatuma rero iterambere ry'igihugu rituruka mu mishinga ifasha abaturage kwizamura mu bukungu bwabo, aho kugira ngo urwego rumwe gusa rubyungukiremo. Mu kumvikanisha rero iyi migambi ye, Rudasingwa yifashisha uburyo bwo kwamamaza ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru byigenga ndetse no mu bikorwa bya RNC mu mahanga, mu rwego rwo gukomeza gukangurira abanyarwanda no gushakisha abayoboke bashya bashyigikira impinduka za demokarasi mu Rwanda. Nubwo ibikorwa bya RNC bihura n'imbogamizi, Rudasingwa akomeza gushimangira ko azakomeza guharanira impinduka mu buryo bw'amahoro atanyuze ku nzira y'intambara. Muri make, Rudasingwa we ibyo kuvuga ngo yateza intambara igihugu cy'u Rwanda wese asa nkaho yabivuyemo, gusa ariko mu minsi ishize we nawe nibyo yavugaga bo na Kayumba Nyamwasa. Murazi story zagiye zivugwa ku Kayumba Nyamwasa ari kwishura abantu ngo baze batera grenade mu gihugu cy'u Rwanda n'ibindi bikorwa bitandukanye n'ubundi bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, gusa ariko binyuze mu buryo bw'ingufu cyangwa se mu buryo bwo gukoresha imbaraga. So rero Theogene Rudasingwa n'ishyaka RNC yashinze hamwe n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, kenshi bagaragaje ko rwose bashyigikiye impinduka za politike binyuze mu nzira z'amahoro aho kwitabaza urugamba rw'intambara. Rudasingwa akunze gutangaza ko intego y'ishyaka RNC ari uguharanira impinduka mu Rwanda hakoreshejwe inzira za politike z'amahoro, ubusabane bw'amahanga no gukangurira abanyarwanda kwishyira hamwe mu buryo butari ubw'intambara. Muri make, we agaragaza yuko ikintu cya mbere cyamufasha kugira ngo agere ku nzozi cyangwa se ku migambi ye byagerwaho abanyarwanda bose muri rusange, muri make ari bo babishyiramo imbaraga, bakishyira hamwe, bakumva ibitekerezo bye. Ishyaka RNC ryashinzwe rifite imigambi yo guhindura uburyo u Rwanda ruyoborwa, ariko binyuze mu nzira yo kwamagana ruswa, guharanira demokarasi no kwishyira hamwe kw'abanyarwanda baba mu gihugu n'abari mu mahanga. Nubwo hari abayoboke bamwe ba RNC bashinjwa kuba bafite imitwe yitwaje intwaro yahanganye na leta y'u Rwanda, Rudasingwa n'abandi bayobozi bakuru ba RNC kenshi bavuga ko bifuza impinduka binyuze mu mahoro mu buryo bwa politike. Hari ubwo ishyaka rya RNC n'abandi batavuga rumwe na leta bakoze ibikorwa by'imyigaragambyo cyangwa gusaba amahanga gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo hubahirizwe uburenganzira bwa muntu n'impinduka za demokarasi. Ibyo byose bikagaragaza ko RNC idakunze kugaragaza gahunda yo gukoresha intambara mu guhindura ubutegetsi, ahubwo ikomeje kwibanda ku nzira z'amahoro n'uburyo bwa politike. So rero benshi baribaza nanone bati mzashoboka ko ubundi ibyo bifuza byazakorwa mu gihugu cy'u Rwanda. Muri make, ibyifuzo byabo byose byashoboka yuko u Rwanda rwabyumva ubundi hakabaho ibiganiro. Ibyo RNC na Theogene Rudasingwa bifuza n'ubundi byashoboka mu Rwanda mu gihe haba impinduka mu miyoborere no mu buryo abanyarwanda bagira uruhare mu bibakorerwa. Dore rero impamvu wenda byashoboka cyangwa se byagorana. Iyo haba ubushake bwa politike, muri make ubushake bwa politike ni icyambere. Iyo haba ubushake bwa politike bwo kuganira n'abatavuga rumwe na leta cyangwa gushyira imbere demokarasi irimo ubwisanzure, ibyo RNC n'abandi batavuga rumwe na leta bifuza bishoboka. Mu bihugu byinshi byanyuze mu mateka akomeye, ubushake bwo kugera ku bumwe n'ubwiyunge bwatangiye guhindura imiyoborere ku nyungu z'abene igihugu. Niba rero u Rwanda rwakwemera politike yisanzuye irimo gutanga ijambo ku
ku batavuga rumwe na leta ndetse n'abanyapolitike bose mu buryo bw'amahoro. Ibyo RNC ishaka byagerwaho. Ibi byakenera kandi ko inzego z'ubutabera n'iz'umutekano zibamo ubwigenge busesuye bitabogamiye ku ruhande na rumwe. Muri make ubwisanzure mu bikorwa bya politike niyo ngingo ya kabiri twavuga yuko nayo ikenewe kugira ngo RNC ubwo ngubwo nde kuvuga ku ruhande rwa Rudasingwa Theogene. So rero kugira ngo iminuka nk'izo RNC ishaka zigerweho byasaba ko haba ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'abatavuga rumwe nayo. Ibihugu byinshi byageze ku mpinduka binyuze mu biganiro bihuje impande zitavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo hashakwe igisubizo kirambye cy'amahoro kandi kizamura igihugu muri rusange. Urumva rero yuko ibiganiro byo hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na RNC muri make uyu Rudasingwa nawe abyifuza. Urumva rero yuko ibiganiro byo bibayeho Rudasingwa imigambi ye yose yifuzaga yuko nawe yaba umwe mu bayobozi b'u Rwanda cyangwa se ibyifuzo bye byose muri rusange byarangira bibaye impamo. So rero ni byinshi Rudasingwa Theogene agaragaza yuko yifuza, gusa ariko harimo igitutu cy'amahanga nacyo arakifuza ko igitutu amahanga yashyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ibyifuzo bye bigerweho. Gusa ariko nubwo ibyo RNC ishaka byashobora cyangwa se byabaho, gusa ariko hari imbogamizi nyinshi cyane. Hari imbogamizi zirimo inzira igoye y'ubwumvikane no gutega amatwi impande zitandukanye. Iyindi ni uguhindura uburyo bw'imiyoborere bihora bigira abazungukiramo n'abatakaza, bityo rero bikabangamirwa n'abari ku mwanya w'inyungu. Ni byinshi n'ubundi uyu mugabo yifuza. So rero ahangaha ni naho benshi bahita batangira kwibaza bati ubundi uyu Rudasingwa Theogene yigeze ahigwa na leta y'u Rwanda, yaba ahigwa na leta y'u Rwanda n'ibindi bitandukanye. N'ubundi benshi barabyibazaho cyane bigaruka kuri uyu mugabo. Leta y'u Rwanda isanzwe n'ubundi ifata Theogene Rudasingwa n'abandi batavuga rumwe na leta y'u Rwanda muri rusange, barimo abayobozi bakuru ba Rwanda National Congress RNC nk'abatavuga rumwe na leta bafite imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Hari rero ibimenyetso by'uko leta y'u Rwanda ihangayikishwa n'ibikorwa by'ishyaka RNC, kandi nanone mu bihe bitandukanye abayobozi bayo bagiye bashinja RNC kuba ishaka n'ubundi guhungabanya umutekano w'igihugu binyuze mu bikorwa by'ubutasi cyangwa ibyitwaje intwaro. Rudasingwa rero ubwe n'abandi bayobozi ba RNC barimo Kayumba Nyamwasa na nyakwigendera Patrick Karegeya bagiye bagaragaza ko bahuye n'ibibazo by'umutekano muke mu buhungiro. Hari kandi amakuru akenshi avugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ko abanyarwanda bari mu buhungiro cyane cyane abayoboke ba RNC bagira impungenge z'umutekano wabo. Nubwo rero bitoroshye kumenya amakuru yose arebana n'uko leta y'u Rwanda ishobora gucunga cyangwa guhiga Rudasingwa byeruye, ibintu byagiye byerekana ko hari ubushake bwo kwikoma abatavuga rumwe n'ubutegetsi na leta bari hanze. Rudasingwa n'abandi bakuru ba RNC bakomeza kugira impungenge z'umutekano wabo kandi bakavuga ko batotezwa na leta y'u Rwanda mu buryo butandukanye, aho bavuga ko bagikomeje kandi kwitondera umutekano wabo. Paul Kagame na Theogene Rudasingwa rero ntabwo burya twasoza tutavuze wenda umubano bari bafite wihariye. Gusa ariko mbere yuko nkubwira byinshi ku mubano wihariye bari bafitanye, gusa ariko bikarangira ubushuti bwabo buhagaze mu by'ukuri n'icyo baba barapfuye, reka maze mubwire kuri amwe mu mateka ya Rudasingwa agaragaza uruhare yageze mu masezerano ya Arusha. Amasezerano ya Arusha benshi nakeka muyazi. Theogene Rudasingwa yari umwe n'ubundi mu bari bahagarariye Rwandan Patriotic Front RPF mu biganiro by'amahoro byabereye Arusha muri Tanzania mu ntangiriro za 1990. Iyi nama yari igamije kuganira no kugira ku masezerano y'amahoro hagati ya RPF inkotanyi na guverinoma y'u Rwanda yari iyobowe na perezida Juvenal Habyarimana. Amasezerano ya Arusha yari agamije guhagarika intambara
gushyiraho uburyo bwo gusaranganya ubutegetsi no gutegura inzira y'ubwiyunge hagati y'impande zombi. Muri ibi biganiro Theogene Rudasingwa yarahagarariye RPF mu myanya yo mu rwego rwa diplomasi n'ubuyobozi bw'ishyaka, yitanga mu kuganira uburyo bwo kugabana ubutegetsi mu mahoro. Abayoboke rero ba RPF barimo abandi bayobozi bakomeye, harimo abandi bayobozi bakomeye nka Pastor Bizimungu, Tito Rutarimara na Patrick Mazimaka, nabo bari mu itsinda ry'abahagarariye RPF mu nama yabereye i Arusha. Amasezerano ya Arusha yagezweho muri Kanama 93 ariko ntiyashoboye kubahirizwa kubera ukutumvikana kw'impande zombi n'ibibazo bya politike byakurikiyeho byaje gutuma rero jenoside yakorewe abatutsi itangira muri Mata 94. Rudasingwa yakomeje gukora muri RPF ndetse nyuma y'itsinzi ya RPF muri Nyakanga 94 yagiriwe icyizere, ahabwa inshingano zikomeye mu buyobozi bwa leta nshya, harimo kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umunyamabanga mukuru wa RPF. So rero uyu mugabo nyuma yuko hageze urwo ruhari mu ishyaka RPF, ahangaha n'ubundi niho ubushuti bwe na perezida Paul Kagame bwazamutse ndetse ubushuti bwabo burakomera cyane. Paul Kagame na Theogene Rudasingwa babanye neza mu gihe cy'intambara yo kubohora u Rwanda ndetse no mu myaka ya mbere ya RPF ku butegetsi mbere ya jenoside yakorewe abatutsi 94. Rudasingwa yari umwe mu bayoboke bakomeye ba Rwandan Patriotic Front ndetse yari afite inshingano zikomeye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda nyuma yo gufasha RPF gufata ubutegetsi. Rudasingwa yagiriwe rero icyizere, yakora mu nzego nkuru za leta ya Kagame, yabaye ambasaderi w'u Rwanda nk'uko nakomeje kugera mbikubwira muri Amerika kuva 96 kugeza muri 99. Hanyuma rero yahise akomereza ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa RPF ndetse aba chief of staff mu biro bya perezida Kagame. Ibi byagaragazaga rero icyizere Kagame yari afite kuri Rudasingwa n'umubano mwiza bari bafitanye. Ariko mu ntangiriro za 2000 uwo mubano watangiye kuzamo agatotsi gake bitewe n'uko Rudasingwa yatangiye kunenga imiyoborere ya Kagame, avuga ko harimo ibibazo by'uburenganzira bwa muntu, guhohotera abatavuga rumwe na leta n'uburyo bw'imiyoborere bwari buri gukoreshwa. Biro byatumye mu 2004 Rudasingwa ajya mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakomeje kunenga ubutegetsi bwa Kagame. Mu buhungiro rero Rudasingwa yakomeje kwifatanya n'abandi bahoze ari abayobozi mu Rwanda na Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya bashinga ishyaka Rwanda Patriotic ishyaka bayise ngo National Congress RNC mu Rwanda. Iryo shyaka ryaramenyekanye cyane mu 2010 kumva yuko abahoze ari abatoni kuri perezida Kagame bashinze ishyaka rigamije n'ubundi kumurwanya. Iryo shyaka n'ubundi bo ku giti cyabo bavugaga yuko ryari rigamije impinduka za demokarasi mu Rwanda. Kuva icyo gihe rero umubano we na Kagame warushijeho kuba mubi cyane ko RNC na Rudasingwa bashinja Kagame imiyoborere ikandamiza abaturage. Muri rusange rero umubano wa Kagame na Rudasingwa wigeze kuba mwiza mu myaka ya mbere y'ubutegetsi bwa RPF, ariko waje kwangirika bikomeye cyane biturutse ku kutavuga rumwe ku miyoborere, kugeza ubwo Rudasingwa yahisemo guharanira impinduka anyuze mu ishyaka ritavuga rumwe na leta ari mu buhungiro. So rero uyu mugabo aya ngaya niyo mateka agaruka ku buzima bwe. Gusa ariko mbabarira dusorize ku mavu n'amavuko ye, umenye amavu n'amavuko ye n'ibindi bitandukanye, n'ubundi bigaruka ku mavu n'amavuko ye, aho yavukiye n'ibindi bitandukanye kugira ngo urusheho kumumenya. Theogene Rudasingwa yavukiye n'ubundi mu Rwanda mu mwaka w'1960, ariko amakuru arambuye ku muryango we n'ahantu yavukiye si menshi cyane. Yakuze mu gihe u Rwanda rwari mu gihe cy'ubukoloni n'ubutegetsi bw'abakoloni, ndetse nyuma yaho mu myaka ya 60 u Rwanda rwagiriye impinduka zikomeye kubera ubwigenge n'ibibazo by'amahoro by'amoko byakomeje kugwa mu gihugu. Rudasingwa yize rero muri kaminuza, aho yize ibyerekeye ubuvuzi medicine mu Rwanda no mu mahanga,
reka amakuru arambuye ku masomo ye n'uburyo yakoze si menshi. Yabaye umusirikare mu rugamba rwo kubohora u Rwanda ku ngoma ya RPF mu myaka ya 90 ya za 90 hafi aho ngaho, ndetse akomeza kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 94. Mu myaka rero yagiye imbere, Rudasingwa yagiye yifashisha ubunararibonye bwe mu buvuzi n'ubuyobozi mu kwinjira mu nzego z'ubuyobozi kugeza ubwo yahuye n'imbogamizi mu mwaka wa 2004 ubwo yahungaga nyuma yo kutumvikana na perezida Kagame n'ubuyobozi bwa RPF. Ubu Rudasingwa rero ari mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho akomeza gukora mu bijyanye na politike n'ishaka Rwandan National Congress ari ryo RNC. Ndagushimira cyane kuko uyu munsi ndakeka benshi musobanukiwe byibuza Rudasingwa Theogene wari we n'ibindi bitandukanye n'ubundi bigaruka ku buzima bwe, benshi mutigeze mumenya ndetse benshi mutigeze munasobanukirwa. Komeza ubane natwe rero umuze kuno no mu yandi makuru atandukanye tudukomeje kugenda turushaho kugutegurira. Ndagushimiye cyane.